Nomile ukhona yena la? Is she here? Ngicela usho ukuthi nalabagulako bayaphila. Vele sengiyo imvuselelo. We've come to revive you now this morning. I may be seen to be standing, but I'm actually on my knees. And I am appealing to you. Saluphila mntwana kithi. Saluhluma. Salusukuma. Israel utshela Ezra makehlatshwa. Uthi lendzaba isetandleni takho. Sukuma make mavimbela. Thina sitakusekela nje kuphela. Sitosho njalo ekuseni. Sukuma isetandleni takho babegama. Wethu kukusekela kancane. Ligama lenkosi manibonga. Hallelujah. Worshippers, are you too tired to stand? Sawuse siyathandaza bazalwane. Ngiloko nje umlayethu walamuhla. Vuka, sukuma, vuma kuphila. Kunengivesi encwadini ya Matthew babumabuza lesile lithi vultures are found where there's a dead body. Kwase kwaba nesidumbulo amandlovu tinjalo ema-vultures. Ndokuncenga mina vuka angaze ama-vultures athola iphathi ngawe. And ama-vultures ngendlela lahlabela lahlangaphe ngawo ayambona logulela kungasinzi. Lord Jesus. Kaze tahlakanipha bathi inyoni. Hallelujah. Ama-vultures ayambona logulako ukuthi lo angeke asinze. Ama-vultures lamhlanga amva kahle lo limele. Jesus. Mina ngiyavuma you are hurt, you are wounded, but vuka. Hallelujah. Rise, for the glory of the Jesus. Lord is shining upon you. Yes, Lord. Vuka. Yes, Lord. Yes, Lord.